Ade asan so achi yen biom obade en yeda na se. Adamfo boni binti obi ade papa bi efri nensa episode 8 enda na pay me de eba abesom. Make sure so subscribe to YouTube channel na mama na we me notification bell. Adoma na eda nche se be ya video biara me publish bia no. Unsu betumi enye bia hwe. Ende ewa Adamfo boni ne so no. Story na divert kakra. Abrantie bi na de besom me na oche so ohia abrantie bi aye friend Alex ewo party. Na vibe no wo honum they were okay intinom. You know how boys and this bro code thing works. So omo ye friends, very good friends for some time. Eche onim se guy no eye waiter ewo Koforidua. Ena o decide so obekọ na wakọ visiting because now why board ewo fie. Osi okoye no first day everything was okay, second day everything was okay. So on the third day no ena onya knock ewo ne door no. Eye okoda guy ni fie onya knock ewo guy ni fie no. Obi e gate no na eye guy no obi e gate na ye a police for any guy no. Ena omode anko gu ni say he is under arrest. Na me de den na my no me see o uni say police for ni everything you say would be used against you debe nti onka na ntum na okopie police station okodu ho no ma say na Adamfo Alex na ye kronfo we na boss ewedwumem na ode ono na Adamfo ode na fra say enam we so na owie ska we na che no kwayon fa so wie ska ena ya chi ono nso ede aka Adamfo boni o me de my board wo fie me ba na ma ba besra Adamfo no mo hwe be bia akwa wie no you see it took the mercies of God just okane no nsem bia say he has no idea kwase na Adamfo na ekronfo na kwan yo fa so hia no ne ade o cheche ni nyam mu de che police for na de bu an say na ne bra peni Adamfo bi enso eye police ni peni ena o cheche nsem mu kire ne ade ansana nyankopon ebie kwan atum ama yeyi ne free omu de ni 2 months omu yi ne free ena o say fiti sa amre no wetu ne ho fo pa sa Adamfo bone die obetwa na na mo yie ena wa gidie na owo wa Adamfo mu no enne sa gidie ni nyina ahwere no ena asema eba ye wa Adamfo bone ne so memi hu ni say ye futuo ni adesua kese se wuhia obi na woni nipa ni di nkomo ni ade a beebi a nipa ni nya ni sika free ne eye aboho so yie ma no esanse ebia na akwa ya Alex die yi bi me kwa akosra no ene ne kɔ wie no ewo police cells se no nim se police cells beba kremu anko da ni fie won so asem bia wo bia no so betumi e de asende me 0557036109 make sure say obe subscribe to my YouTube channel nso e de ama me se me kasa Adamfo boni binti an waje me so say made papa bi ahwere me makramo